Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Evelyn, Manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naggapuak iti broken family, kat saan anasaya at dagiti kapadasak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Evelyn. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, di na kumamot ibati ka ni tatang. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Pasensya kan anak. Ngam saan ka pa'y mabalin a sumurot kanya. Tawan pa'y mas no papapanak. Agsubli akton o da mabiro ka kapag trabahwak. Kano ka ba ilakton nga ipaay dagiti kasapulan? Ngam nanang, jak kaya't ti mabati ka ni tatang. Ano sampay laang anak ko? May mayat matlaang no dito'y kapay. Tapno adamanam-nama apag naedam. Agpayso ka di asublian nakto matlaang, nanang. Uwan anak, ikarit day ta. Nukasta, pimanawan tinalaing nga inam. Uwan tatang. Nukasta nga rod, nawaya nga rod na mangyawid ka ni Silvia. Sino ni Silvia, tatang? May kadwa nga inam. Anya? Oh, apay. Kapampanaw lang ni nanang? Adan yawid yu adagos? Kat anya nga rod nga anak ko. Kat pimanaw nga rod ni nanang mo. Inton malpas ka nga agdalos. Agluto ka, ah? Da kayon at agluto, auntie. Tawan mat araramidan nyo. Anya? Naglaing ka mat na sumungbat nga uming? Kayat mo, takadalan ka? Ay, saan auntie? Nasakit ti kaddan. Surutom nga rod amin nga ibagak. No di mo kayat, tinasakit. When, auntie? Nasaya at matadakan, tatang. Kunak no saan ka na mauray. Apay, adi ka pala naturog katrabiin. Kwa, urayan ka, tatang. Tadumawatak iti kwarta. Lunes inton bigat. Ada klasik. Amangan ngamin no agriinga, katawan kayo manan. Kasta ka de. Sige. Otoy. Yan ay muna ita, aging kati biyernes. Agyamanak, tatang. Alang arod, mapan ka maturugan kat na irabiin. Wen, tatang. Isublim kanyak ti kwarta dinawat mo kani tatang mo, di rabi eh. Kwartak day di amapan ag-eskwela, auntie. Iyag mo, wenno? Di ka pagbalunan iti pangaldawam. Anya nga iti kwartak iti recess, auntie. Agar mo sarkan dito iti agsapa, tapnusan kang agreses. Adalakit di asin ken in na po'y apangar mo saram, natangkenan ti busog mo aging gay ti recess. Anya, matan. O anya, ited mo kanya, wenno saan ka apagbalunan iti pangaldawam? Sige nga rod, auntie. Ited ko. Apay nga'y tatang. Inalamat ni Auntie Silvia, entered mo a kwarta. Ano sa monte awan kwartana ama panagadal anak ko. Tinapatag. At dabalunam ngayon na po'y. Agkurang ngamin di sweldok nga puta ado ti paggastusan tayo. Apay nga'y kanina nang idi, kat umanay mat. Ikanak mat idi iti kwarta. Sa bali itan, anak ko. Wala, husto na itan. Amangan no mangeg na kanya Antim Silvia kat agpungtot kan ka. Anya matan, tatang. Kayat ko no ni nanang tikadwata. Husto dahitan ko nakamayd. Amangan no mangeg na kanya Antim. Anya ti aramidam aya. Apay anak diritso ka dito'y kwartom kat di ka mat maura yan arumwar. Di ka pa'y nakaluto iti pangrabi tayo. Ado nga min ti assignment ko, auntie. Iso arugrugya kon tagaramid. Nagadulakit din arason mo? Ado ti agur-uray ang mainawan. Kansan ka pa'y nakaluto? Awan mat nga min araramidan nyo. Ngam apay asaan kayo ang makainaw.
Marmarwam ka namang sumba-sumbat kanya Apay nga agsipat kayo, auntie. Maminsan pa'y asong-basong-batan nak. Tasan lang aday tati ganabam. Ala, rumor ka dita no saan mo kaya't asipatin ka manan. Uwen, auntie. Anyamatan. Di nagtupay na iturad ang kabilan ni nanang. Ni Auntie Silvia lakit din asaan kumatapod-pud no nga ina timang kabil kanyak. Kaano nga tang umay nagsublian ni nanang. Sa dino nga tati ayan na ita. Malaglagip nakpay nga tang anak na. Diyos ko. Agkid daw kiti kaasiyo. Sapay la kumatatarabayan dak. Kan sapay la taag sublin ni nanang ko. Saan mo nga minasungsung-batan niyan, Tim? Tapno saan nakakamilan? Kasanumat ngamin, tatang. Agmalmalumat dito balay. Ngamiyor oray na kanyak dagiti mainnawan. Awan mo't ubrana. Siyak amin ti agtrabaho. Pasensya mo niyan, Tim. Aginaw ngamin, so anatagsen ka no ti bagi ng aggaraw. Ti kunayo kit di. Napalalo ti kinasadot na, tatang. Awan pa'y ar-aramidan namit. Ala, tapno awanan parikot. Mapan kalangan agnaid ka ni tatang. Ijay pa lang ti pagnadam, tapno agsina kayo kanya Antim Silvia. Sige, tatang. Tapno mapilitan mo't nga agtrabaho ni Auntie Silvia. Apay anak ka umay kayo nga agama. Tatang, mabalin ka diya dito'y palang agnaid ni Evelyn? Ay kat nagsaya atan nga Tapno adda katulungak iti trabaho dito'y balay. Oh, kasano anak? Dito'y kangarudan nga agyan. Tatang. Dito'y aklatan. Angem jak kayat ti sadot nga agnaid dito'y balay kaw. Aggaggaget ka. Tapno adda pangalaan ta iti pagbiag ta. Lolo. Sige nga anak ko. Panawan kan dito'y balay ni Lolom. Agsingsingput ka kanayon, Wan. Tatang. Biyernes ita. Aglangan kan. Takadwain na nga aglakaw. Ay, saan mabalin, Lolo? Jakton masursurutan ti aramidok ije pagadalan. No aglangan na. Ay kalukuan day ta. Anya tinapatpatagkan ka. Ti isasarak mo iti pagadalan. When now ti maigatang iti kanenta. Ala, agsagana kakitdain. Takadwain nak amapan aglakaw. Imbagkan ka. Tanapigpigsa ka mangawit iti lakaw ngam iti siyak. Lolo. Awanin ti adu payangam. Mala, aggunay kan. Ay na, adu ti napaglakwan ta ita Ala, agluto kan iti kanenta. Apong. Sumardeng kan sa langin nga agadal. Tatulungan naklangin nga aglako-lakaw. Ay, jak kayat apong. Kayat ko ti agadal. Makatawin lang met ngagsardeng ka Ituloy mo tumanain. Sayang mat, no jak ituloy, apong. Mas sayang tidakil amakwartata. Kapigpigsaak pa ilaang ita. Isu asumardeng ka pa ilang nga agadal, tatulungan nak ngaglako-lakaw. Iti kasta, at damit lang usarim tao nga agadal. Jak kayat ti sumardeng nga agadal, tatang. Kayat ko ti agtuloy latang nga agadal. Surutem latan ti ibagbaga ni apong mo, ta pagsayaatan niyo matadwa. Tapno makarunong mo't lang iti usaram nga agadal Anya, matan. Da kayo ang amin ti mangtad iti usarak nga agadal, tatang. Pasensya ka anak ko. Ang alaan mo't amin niya antim ti swildok. Agan anus kan. Maringrigat tayo lang, so nga anusam kuman anak. No kasta. Talagang agsardengak nga agadal. Una,
Sana bale, ta ituloy mo to inton umay atawoy. Nakabumbunto kalakit din nga gunggunay aya, Evelyn. Di ka pala nakadaldalaos. Kwa, adong ngamin tilablabaak, apong. Bayo nabot kakit di Maladaw ta na mapanaglakoy di palingkay. Da kayo latan ti mapanaglako, apong. Iti kasta, malpas ko amin at trabaho diti balay. Jak nga rod makabagkat itinadagsain. Itulod kayo langan iti paglaklakwan nyo. Sa agsubli diti balay. Tailipas ko pa'y amin at trabaho. Malanga raud. Itulod nakpay nga umuna. Angam sumarunukan tumot lang nga dagaw sa paman amalpas mo dagiti trabahom dito yung balay. Wan, apong. Apong, panaga-enrollan. Mapanak ko man ag-enroll. Awan pa'y naurnong ko nga usaram nga agadal. Anya? Katno adumat ti mapaglaklakwan tayo. Apay, saan tang aglamlamaut? No kasta? Saan dakmanan apag-enrollan? Saan bay? Inton sumarunon to natawain. Anya, matan. Nasaysayat pa asimra kakakatulong. Tada sweldo ka maurnong ko apagadal ko. Ar-aramidan da kakatulong yo. Ngam didak matgayang pag-enrollan. Ay nagalas ka ti ugali mo nga ubeng. Da kayo iti amam ti masidag kanyak. Ita, agreklamo ka. Ay awan utang mo aning baganakam. Pasensya ka na anak ko. Awan maramidak no dahi tati kayat niya apong mo. Sa anak samot ta na makaadal, tatang. Anya ti amom no pagadalin na kanto inton sumaruno atawod. Awan lat pamatik, tatang. Ar-aramidan nakakatulong ni apong. Ngam din akmat lagayang mapagadal. Wala, no saan nakapag-enrollan inton sumaruno atawod? Sakton ti makisao ka ni apong mo. Itakuman akasauyo. Barang kayat nak apag-enrollan. Amangan no agpungtot laeng, anak ko. Darasak na isampay dagiti linabaak. Amangan no agungat manan ni apong. No sa anak asumaruno adagos ije paglaklakwan na. Kastuilat ng tibiyag ko. Anyan tulangan ti pagpambanagak. No di nakmat pagadalan ni apong. Evelyn, anak ko. Nanang, da kayo dayta? Wan anak ko, nagapuak ijayan ni tatang mo. Kat kinuna nga da ka dito eh. Nanang, alaan nak kuman diti ayan ni apong. Ar-aramidan nakakatulong. Ngam di nakmat pagadalan. Talaga nga umay kan sukunan anak ko. Pasensya kan, no nabayaganak anang sukon kan ka. Tinapatag, adakan, nanang. Kasjay latan. Kalpasan nga imbatem, umay mulatan na laeng. Gaputa anak ko ni Evelyn, tatang. Kan kayat na ti sumurot kanyak. Dakkel mo ti anak ko. Iso nga dakan kwanan nga agpili no asino ti sumurutan na. Apong, sumurutak ka ni nanang. Agpada kayo lang nga gina. Awan utang yu na yung baganakam. Kalpasan nga impasublat yu kanyak ti responsibilidad yaw. Ita, umayulat na lang ti anak yaw. Tatang, anya ti kayat yung agbalin a masakbayan ti apo ko yu. Inaramid yu akatulong ti anak ko. Ngam di yu man lamay sakripisyo a pagadalan. Kaslasaan yu akadaraan ti apo ko yu. Ha? Saan mo't siguro ang nagbalin a padagsan kada kayo ti anak ko? Tapi nagtrabaho yu mat. Alaag ti anak ko, tatang, kat pagadalag. Imbatik laang idi, tawan masnop a papanak. Ngam ita a kabailakon. Alaag kon ti anak ko, tasyak ti mang paadal kan kwa na. Total, saan nyo mat a kabailan a pagadalan? Iso ni Uncle mo a Melchor. Iso ti kadandanak ita. Ay, nanang, apay anagdakkal ti balayo. Naimbag-abigat mo, Evelyn. Christine. Bayam, tasyak ti mangilawlawag iti anak mo. Sige lang, sweetheart.
balay ko dayto, Evelyn. Dito ang nagtrabaho ni nanang mo itinabayag. Agmay-may sa akon dito'y balay. Gaputan na disgrasya dagiti aginak. Aging gaan nakarik na ag iti panagayat iti inam. Gapu iti kinasingpat na akatulong. Kat na istorya na kanyak, ti maipapan iti anak na. Isu nga imbaon ko, tapno sukunan na ka. Kat makipagnaad kamat kada kami. No kasta. Agyaman nak, angkal. No kayat yumat ang makipagnaadak dito'y dakkel abalayo. Ala, umay ka. Ipakitakan ka, ti agbalin a kwarto. Nagadumot kan dagito'y abadbado kan mausar iti pagadalan. Dagiti daduma, usar day tinagawan nga anak ko. Agkatawan ng kayo matlaeng. Ngam dagiti daduma, barupay. Para amin kan kadagita, tasayang laeng no awan mangusar. Agyaman ak launay, Uncle Melchor. Kanuan niya pa iti kasapulam iti pagadalan. Rumwar kayo kaninanang mo. Tamapan kayo gumatang. Nagsingpot kayo gayam, Uncle. Saan kayo akas iti maikadwa nga asawa ni tatang? Naragsak ka kadi iti sidong mi ka ni uncle mo, anak ko. Launay nanang. Imbag lakit din tayo nalanak dito eh. Talagamot asukunan ka, anak ko. Ngam nagururnungak laeng. Tapno adda usaran ta. Jakmat ngam namaan amaaddaan kami iti relasyon iti nagbalin nga amo. Kunak lakit din. No agnanayo nun ang makipagnanaedak ka ni Apong. Ita, agbaliwan ti amin, anak ko. Saan ka pagbalinan a katulong? Pagbalinan ka a prinsesa, iti daytoy abalay. Saan nanang? Tulungan ka lata kadagiti trabaho. Intuloy ko nga rod tinagadal, Mr. Lonely. No idi kat pinagbalindak a katulong, ita, kabaliktad met dito'y ayan ni nanang ko. Gapo ta iso ti agtrabaho, kendanda ni dinak pagtrabahoen, takayat na nga agadalak kano, anaimbag. To'y pagayam mo, Evelyn. Agyaman ak pagayam, Evelyn, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan nga iti agnanayon, ket ipalubos ti Diyos, ti panagtutuok tayo. At dalatamat gundaway nga agnamay tayo, basta mo tayo lakit di ti agkiddaw iti kaasina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Evelyn. Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.